Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ukertong kaseng Voice of the People Party ubadeiru ubala resign no na kajinglong MLA jong uba adil bat nongrum ulalit ban ujo dak ejahar Sardar Police Station bat ulakeno baka pisa ka badai banya kunyo COVID ya ka baka sarkar pedeng kala Aisha ka jela kala shuja klep no uba adil bat ulapin ken mau baula pan jing tip hapo yeng darbar thawan bakat no ka sarkar kala pendun banya kun persya yo COVID bat ka jubab ka baula yo na menteri ketenak koi kekhia kalong bala pelut nyau punriu poin san punriu kulur tengka Henry kat kum ka RTI bala lab da uba dispersing rani pan ka sarkar India kala pentip bakala ai pisa ASEAN ya ka Meghalaya banya kun COVID kata hakasin ka bengkong kala ai khatsan poin riu puai kulur tengka bar hakasin ka baar pala ai shis pa saw poin khat ar kulur tengka Ulang bakani ka pin baka pisa kala jaklem bar ula kentu yaki pulut bakin tokit benya halor ketika pisa ka baraja Ngasukya kawai kalong ba haktu ki por ka bangalong emali ngalapan ya kajing syai naka sarkar lembau minister padang brom ulapan pau baka ngapan kajing syai bakat no layo lamang kat no na po ka central government na po sarkar India hakabadai bat ka fund ka amount ka bangyo mo tenrei kila penpau bakala juba bakade nyo phon riu krur ti ka bapala pat kalong hadien ba file RTI u ba dispersing rani lalap ba napok central government la sanction kumba sispa khar khandai krur ti kajingkali manta pat kalong ba sau phulai krur shei kaja tengah sokya kum wei na pring ki amali ti manta pat kum pan pau bangawan ban launch ban loche kanika FIR kadai kum responsible citizen kani ngaperken mau ba manta kalakut tak ka tenya joni ka term hakaba umdon shu ka session house kan umdon shu ka session hakaba ngitip ka demokrasi kidon ka legislative ka executive bar ka judiciary ti hakaba nganut banong baka executive bar ka legislative kalafir ti halot nong rim ngasanya tali ka judiciary bat ngawan ru ni ka por bangi scam na kaliang ka police department kan le la ka jong ka kamram at the earliest nomor 8 kan mau menur lembag kita ki sarkar polis kibong ba man bangi don po ka kam misate ki kiti nimla bantai dai lut tiga bang ngets kem mata nakaliang ka police department umdon ban interfere habde bar kane ka subject ka mawara khamat bangi scam ka investigation kan sapau yaki ki baro ba sei gani ka sau pulai klor kadon namar gi ko abantip gidon ko bar ko muwei na preng ginong song jong jala ngilai kanu kajing jenjar kajing sitom kajing dono jing mensim babun ba akti ki por jong COVID-19 tingim kwa bain ka pisa jong pai ba en kam bakla lani ngala ban use ta ka kentien ka bale si kala banong ba kala bandai ba don mono ba involve ka theft lani kala bandon ta ka misappropriation ka batu lani ka kam bakla ngam dei ma keno ndai ka bang subu ita kum kawai na preng ki banta ka balong ka subject ka bang wanra manta hangni po Sardar Police Station kharang bakan syai kanika jing thumu ko jonga ka bang wan mudui lamba ka FIR hangni po Sardar Police Station kawai kalong tangani bangam kwa ngamla ban up madu kan new government nani madu manayo banong minister leke ka modon ka kabu manta nganle mata ngatadaw ngangit hakakam o makaktian ngaklam keno ngaklam accuse ka sarkar lani ya ka lani ki individual person lagi dei ki mono mo ada na Department of Health lani ka kadai ka haka ministership post ngaklam mention ni nuru tengah supan pau ya kata ka ba ngaku concern citizen ngapan kan mau patru hatu ka por balong MLA habang akli kalau ba mislead ipai ba tengah ngit scam ba ngisayo ke coba ba biang tam bat ki pai ba kan tip bakan ka sau pulai klur sei kaja debat ngak sunguban pagen mau ba ngingit kam tam yang adon ka VP ka Voice of People Party ka core objective jong ka VP kalong ban clean ban wan rai ka clean politics tingidong kam man highlight yaki issues idong kam man highlight itaki
beriu let's say menumnu kiba involve bar kaniru kadi kajing kentu na kabanta bangikum ka VPP kum ka kanuhun ba lada upai ba udon kata kajing syanya unai ni kenti klempep all corruption practices mo ngino kaman pendu kramanyo i yang jala ka batamai